Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Samla Mestel Dakshar, Kabana Shang Bangla Ribhoi District. Kabawan Nyngkong Hakajing Kop Shad Real Yakajing Rai Perkhat, Jong Kaplim Wadau. Kabalastang penipat ba menta kasingi habiju senama Shalong, kalapen pau Yakajing Sngo Kemen Hadin bakala Shadjiet Banlong ka Nyngkong. Kalapan pau ru ya kajing Sngo Kemen namar bakadei kasin ka Nyngkong yaka banyo Khusnam na kani kaplim namar kampat juyo nangnu. Kaya thu ru ba kalayo ya ka Khusnam 8,000 tingka na kani kajing kop Shad Reel hapo Instagram. Tertek juga kadri Mr. Daksha, te masuk sa asang bangla, te siya ni kasuan belakat. Tapi dan mentai you bakal nak film tak betul. Haka ni ka film te ngam dan bentai fi kadi betang banga shule area siya ka jawai perkhat, na kani hi ka film wadaw, te ngali ka tu te mga job ka tu mata ka daw ngasa. Hijab akan nak rekam ikan. Na job na marba, hapor pangali ka tu, kitu ki view, buat ki like juga tu long ki kiu ha. Takaraw kay ngayo Nyngkong itu piong bet baga job mon marba kawan ko message ru piong kawan Nyngkong ba tama fi na baro ki view ki like takaraw Dia kan nak view. Ka view baro te tipsu ka apoy man khat arla ki bentai te ki like te benta baga check tu si kala apoy hatu kala yang jatam Kenapa kiba job kan nak ya shop. na try nakajoy perkhat ka banga tip himanga te kadi lain ay gitu ki Shad group te nga try kidila ka jong marba kitu arhut mo magshuay bitang ki Nyngkong paar balay tahi Tipsuk na din makilayo kan nak. Nam. kading so nga so comment ha na marba kani kadi ka sin Nyngkong mo yan bangayo price na kani andai ngam juyo no menor ngam juyo terus katuna do pangande area sa insta o nga kanyo na po insta kanyo after kanyo at first time kadi nang ni kada nga so comment ha Kenapa pihak ka? Nam. Manta first time day mo sin Nyngkong mo nang yo balik ni 8,000 Nah. Kani ka friend eh nomor ba kiklam pat pala hiro ngarang spet tang kanya ka janwai kani ka banga akila di ngarang spet ka tu Dah.